Acontece em aldeia Libelelo, suco Tibar, distrito Liquiçá, mais ou menos tuku ida madrugada. Ia desastre udang no anin botne, hamosu vítima na inhito nebene uma no sasan retan estragos. Hareba acontecimento ne, vítima sira russo urgente para governo, atu ajuda material basira. Aula foran deva usi liksana na sepsuku sira sepel desira sira sirag me entrevista anta sira me entrevista na tingi bantu ne tikalen ho frego sira na sira para bela hala dia falam ne latakan ambela udan mos maitan vivek ne tun lait parhareles problema amasuru perkalane bele ajuda ami ho kaleng ho ai ami bare kelaran be ami sesang hotu umak istraga han frequan hakilar dali dare ta tam felpo mala umane lokeluan tu han frequan lokere be hitin labar tu metu tebe rai hau hak peltum dapur toba tun tu hotu ahore mai dane loke hut kedas ne loke mos te hotu ko dan ini ta han jagore te bokon hotu put labar ke mos bokon hotu inan hotu bokon hotu tu rele udah laran dan bar kale ne pun tula da sementara itu udah labar se ko toba ini sesanu malaran da perbe televisão tu kita atu tu kita belatene. Entretanto, problema anin bot acontece mos e distrito Ermera ne behatohar ai ida no baku mate kosokwan ida no emanai rua todan dehan superintendente peniteli distrito Ermera. Baku iha emadani uma famoi dar santu kuhat iha desastres naturais nebe maka acontece iha suku maubu resulta emaida mate bebe wanida nomos emarua kanek oras ne rau kintarne le iha hospital pleno. Acontecimento ne hamosumos ai balon iha parte Tibar no udan bot nebe dificulta brigada sira atulori resultado votação ba distrito Ermera tamba mota rua e distrito refere na Kono. Priscila Fonseca, Francisco Correia, hato reportagem.